Luku Bojovića, bivšeg učenika matematičke gimnazije, često pominjemo budući da gotovo da nema takmičenja sa kog se vratio bez medalje. Položio je prijemni na Cambridgeu, ali stipendiju nije dobio, pa vreme između takmičenja na naučnim olimpijadama koristi za prikupljanje novca. Iako je veći deo prikupio, ako ne pronađe još 30.000 evra, morat će da zaboravi na školovanje u inostranstvu. Na dogovoreni razgovor stigao je pravo iz Rumunije, gde je osvojio srebrnu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz astronomije i astrofizike. Ipak Luka Bojović nema vremena za radovanje, jer svaki slobodni trenutak koristi da prikupi novac. Moja želja da upišem Cambridge postoji još od samog trenutka kad sam upisao matematičku gimnaziju, jer baš tada se upisala čuvena prva generacija njih 7 na Cambridge i to je mene podstaklo da zaista postavim to sebi kao novi cilj i da radim sve ove 4 godine od kad sam u matematičkoj, da radim s tim ciljem da upišem Cambridge. Sve ove medalje i sva ova takmičenja i sve to je bilo podređeno tom poduhvatu. A medalja je mnogo, kao i adrese na kojima je Luka tražio pomoć. Najveće nade je polagao u Ministarstvo prosvete. Ipak tu su nam rekli da nisu u mogućnosti da pomognu mladom matematičaru. Ja mislim da naši mladi talentovani srednjoškolci imaju više nego lepe mogućnosti da studiraju u zemlji. Znači mi imamo više ovde univerziteta koji su visoke svetske klase. Jedan od njih, Beogradski univerzitet, to svakako znate, se nalazi i na prestižnoj Šangajskoj listi. Ne nedostaje samo novac, kaže direktor matematičke gimnazije. Često manjka i dobar plan. Ne postoji nikakva organizacija, ne postoji neki fondovi, ne postoji briga, ne postoji način da se probere pa da kažemo ove godine imamo para da stipendiramo 3 i imamo kriterijume kako ćemo 3 da izaberemo, nego je to nešto s brda s dola. Posebno se ne vodi računa o povratku. Luka je jedan od 6 mladića iz Srbije koji su položili prijemni na Cambridgeu. Neki su dobili stipendiju, a ostali poput Luke novac za školarinu treba da prikupe sami. Čuveni američki glumac i komičar Robin Williams pronađen je